Ne biste vjerovali, ali postoji mjesto u Hrvatskoj koje je blagdan svih svetih 1. studenog obilježava kolom, pjesmom i zabavom. To je Drežnik, u okolici Nove Gradiške. Čim sam to doznao, odlučio sam naravno o tome snimiti emisiju. Krenuli smo na put. Budući da u kombiju baš i nije bilo neke urnebesne zabave, vrijeme sam kratio istraživanje. Pustio sam glas na e-mailu i društvenim mrežama, ne bih li doznao imali ovakva običaja još gdje. Jer bilo bi uistinu čudno da postoji samo na jednom mjestu i nigdje drugdje. Putem nam se pridružila Vesna Kolić-Klikić, etnologinja iz Novogradiškog muzeja i naša dugogodišnja suradnica. Ona je tata mata za ovaj teren. Valjda će znati nešto o svemu tome. Koliko imamo do Drežnika? Pa jedno 10-12 kilometara, tako nešto. Ma ne, zanimljivo je to, mislim kako on imao taj običaj za Sisvete, kolo, igranje kola, nekakva zabava. Ali šta ja znam, mislim, nemoguće bi bilo da je to sad nekakva jedinstvena pojava, da baš niko drugi nema, onda. Pa moguće da nije, meni nije znano nigdje u Novogradiškom kraju, Požeškom, Pakračkom, da se za Sisvete održavalo kolo, palili su se vatre, da bi se ugrijali, čisto Dobro, a Kikiro je to onda bilo lako objasniti. Međutim, evo recimo kaže Mata Baboselac iz Donje Bebrine, znači Brodsko Posavlje, kaže prije drugog i nakon drugog svjetskog rata, do kraja 50-ih je u Donjoj Bebrini po pričanju naših starih igralo kolo na Sesvete. Evo. A nakon kola u večernjim satima mladeži išlo u crkvu zvoniti za svoje pokojnike, znači opet ista stvar. U redu, znači sad smo probali Čire, bio je malo prespor ovaj puta, u tempo ste usporavali. Sad idemo još jedan put malo pripaziti na držanje i stil prema dolje. Može? 1, 2, 3 i... Kad se Čiro venio, kravar masti potrošio. Čaj Čira budi svira, modriga se šira. Čaj Čira budi svira, modriga se šira. Čabar masti, čabar loja, da mu žena bude bolja. Čabar masti, čabar loja, da mu žena bude bolja. Čaj Čira budi svira, modriga se šira. Čaj Čira budi svira, modriga se šira. Sjedi Čiro na to poli, ovisi o noge doli. Sjedi Čiro na to poli, ovisi o noge doli. Čaj Čira budi svira, modriga se šira. Čaj Čira budi svira, modriga se šira. Uti vrapca, kak je dobro bilo. Pitao sam malo kolegici i kolege po Hrvatskoj gdje su još čuli za taj običaj, jer mi je zanimljivo bilo samo kod vas baš zabava na samo Sisvete, kolo, ne? Sad mene zanima šta je bilo kod vas. Znači, kod vas je definitivno to kolo se igra na 1.11., je li tako? Točno. Definitivno, od koliko ja znam i najstarije žitelje, stanovnike mjesta sam pitao. Uglavnom, u razgovoru s vodstvom folklornog društva doznali smo ono bitno. Uvečer na Svisvete, kako ovdje kažu, uistinu se još uz vatru igra kolo. Ali usto su još do relativno nedavno običavali zvoniti za mrtve na zvoniku mjesne crkvice Svetog Andrija. Svatko zvoni za pokojnika iz svoje kuće, za svakog posebno. Ali naravno, otkad su elektrificirali zvona, to više ne čine. Tako vam je to. Dođe tehnologija, ode običaj. Znači, automatika i ta danas tehnologija je napravila svoje i od svim našim u župi crkvama po selima su napravljena ta automatska zvona i tako je sad nestao taj običaj zvonjenja toga. I još su nam nešto rekli. Sljedećeg dana, 2. studenog, održavali su muntanje, to jest licitaciju peškira, tradicijskih ručnika, kao i muntanje kukuruza, ne bi li se namaknuo novac za crkvene potrebe. A kad je bilo zadnji put to muntanje u selu? Pa ja mislim prije 10-15 godina, sad možda grešim. A zašto je prestalo? Ne znaš ti. Danas se ne ostavljaju peškiri u crkvi, nego se obitelj od pokojnika odmah unaprijed plati i pogreb, i peškir, i svetu misu, i sve što ide prigodno vezano za
pokojnika. Tako da muntanje više nema Da, smisla. evo, stvarno. upravo tako, da. A i kukuruza, imate kukuruza barem, ne? Ili? A nema ni kukuruza, u tom Ni je. toga nema. Pa nema. Jadno. To je tako, Je, pa činjenica. naše selo. Žalosno, ali tako je. Da. Domaćini su nam rekli da sve ono što se više ne održava, rado i lako mogu rekonstruirati za naše snimanje. Napravit ćemo rekonstrukciju. Ali kako prikazati običaje kojih više nema, a da istodobno ne bude lažno i namješteno? No dobro, smislit ćemo nešto. Mi se uvijek snađemo. Ja sam išla s ovcama. A što ste od Marve imali sve? Mi smo imali... Odmah smo podijelili zadatke. Svak na svoju stranu. Da li to svako išao čuvati svoje ili je išlo zajedno se skupi na Ovce. selu pa po redu ide? Ne, ovce, išli smo, na primjer, ja sam išla s ovcama, sad će čuvati komšije ovce, još čije. To je išlo se za ovce. Koliko imaš ovaca, od Đurđeva do Svisveta, čuvaš te ovce i onda ti oni plate. Budući da su svi sveti nekoć bili dan vezan uz čuvanje stoke, uputio sam se na snimanje skupine kazivača koji će mi govoriti o tome, na mjestu gdje su nekoć čuvali blago. Naravno, mi jako volimo te upečatljive filmske scene. Koliko je nekad bilo blaga u selu? Koliko ste imali? Je bilo puno blaga? U svakoj kući imala bar kravu, volove i tako. I kravu i volove. Neko je, Svaka je kuća imala svoje stado, a imala je svojega čobana. Svinje su išle sve u vrpu i bio je jedan čoban. Za cijelo selo? Za cijelo selo. To je bila ženska osoba, moja tetka, ona je bila palična u nogu, jel? I ona je čuvala svinje u selu. A što su čobani radili na sisete, bako? Svako nosio pile, sad ponese, tako se dogovori i takvi bili običaji. I onda kad su se livade otvorile, sad Smešiću, čiji hoćeš livadu? Naloži se vatra i onda sa oba strane vatre peče se ti pilići. Nekad malo bude i slanine umišano. I tak smo, i brzo dan prošao. A šta je značio tu ovaj dan 1.11.? 1.11. završavala ispaša goveda, Marve. Ova zajednička. Ova zajednička, 1.11. I to je bio kraj... To je bilo kraj za Marvu. Ne, zašto vas pitam? To je sad jako interesantno, šta ja znam, recimo. Sad smo jako daleko se u prošlost vraćamo, Kelti. Oni su, njima je taj 1.11. bio kao nekav završetak plodnog dijela godine. I taj dan je bila i gozba, ali 1.11. je njima završavala ispaša. Ova sezonska ispaša kad se blago sa planina spuštalo u selo. U vrijeme kad bilo manje novca, više su toga ljudi izrađivali sami. Tako je bilo i s grobnim ukrasima. Naši su domaćini organizirali skupinu kazivačica koje još mogu demonstrirati izradu vijenaca od krep papira. Aha, znači pravili su ruže od krep papira. Da, od krep papira. I šta su s tim ružama radile? Pa povežu tako, naprave oblušcu, onda se na Jel to ono? krive. Jel ovako, šta god? Da. Onda se povežu ruže i to se nosilo tako na groblje. I gdje se taj vinac stavljao na grobu? Pa stavi se oko križa. Da je zgodno na ovom groblju ima baš ovako različitih ovih nadgrobnih spomenika, mislim različitih tipova, starosti. Ne? Kod vam su ovi drveni križevi najstariji, oni imaju šta ovako preko... Da. Jel da? Evo vi kao vidite ovaj grob i to su bili ti prvi križevi ovoga oblika. To je pretpostavljam bilo zaštita od kiše da taj križ baš ne istrune, da ostane što duže. To je, i onda se one ovako, to je se kopalo, to se je tako kitilo, tako se kitili grobovi. A recite mi, kada se zadnji puta tako kitio grob kod vas sa ovim ružama i ovim vincima? Ja sam 43. godište, ali to sam ja onda, dugo se to još pravilo. Pa tako upravo oko 60. godina tak je to bilo. Onda koji ima novac, kupovao cvijeće tako umjetno. Ako nije, još je se uvijek ovak koristio s ovim papirom i sa jesenkom. A šta je to jesenak? Kako on izgleda? To je neko cvijeće, a ima razni boja, ima ljubičasti, to je sitno neko cvijeće. To su jesence, oni su to tako kitili groblje, a kažem, neki su
neki su znali i posaditi tako na te grobove cvijeta, pa da bude tijekom cijele godine, umjesto što mi sad imamo ove aranžmane ovdje, to je bilo živo cvijeće, možda ima i sad negdje vjerojatno posađeno na kojem grobu. Kako je ko bio u mogućnosti, tako je kitio te grobove. Kad nije bila izgrađena mrtvačnica na groblju, kad je pokojnik umro kod vas doma, se onda cijelu noć bdjelo. I kada se išlo njega otpratiti na groblje, što se pjevalo? Rekli ste da se putem nešto pjevalo. Da. Ja sam, ja sam pivala dok sam bila cura. Ja, kad sam se udala više, to mene ne pripada da ja pivam. A to su znači djevojke pjevale? Da. Aha, samo djevojke su to pjevale. Da, to nisu žene pjevale, samo djevojke, da. Koju pjesmu ste pjevali? Pjevali smo mu "Zbogom, dragi roditelji". Hoćete da mi je otpjevati? Ajde, budite dobri. Zbogom, dragi roditelji, braćo, sestre, prijatelji i komšije ljubitelji. Ja se od vas sada dijelim i sa svijetom veće milim, sastajem se s Bogom milim. I to je gotovo. Hoće biti krijes, točno drva i to. A ko drva skuplja kod vas? Pa drva su skupljala, evo, po pokazivanjima naši stari, skupljala su djeca, ali skupljala i omladina. Jedno vrijeme, čak jedne godina, bilo je da nije bilo drva, nego su se ložile gume. Aha, jel? Da, palile se gume i to smo vidjeli da to nije dobro, to strašan dim bude i gadilo se je sve okolo i crkva i kuće i onda smo to stali s tim i hvala Bogu sad su došli opet na drva, i sad već djeca to već neko vrijeme prikupljaju. Hoćeš šta reći ova pravobraniteljica za prava djece, ako mi snimimo djecu da nose drva? Ma nema šanse, pa naši su djeca presretna da im se snimi tu, pa ovo je jedinstvena prilika u povijesti Drežnika da ovako nešto bude. Danas je teško te običaje održavati prema ovim zakonima. Pa znam, da, zakoni su nezgodni, znam da se na sve mora misliti, ne daj Bože se šta dogodi. Ali mislim da neće biti problem. Što se nas tiče u selu, da nema problema. Vidiš dugo Nikola vodite ovaj kut? Pa već nekih 5 godina. Aha, onda je li vas iznadilo ovo kad ste vidjeli da Nikola igraju na Svisvete? Jednu večer nam se dogodilo da smo slučajno na probi, baš kad su bili Svisvete, smo imali neki nastup i nakon, po završetku probe, oni izlaze van. Ja pitam pa organizirano, gdje ćete vi svi zajedno? Kažu pa idemo u kolo. Sad meni je bilo jasno kako kolo za Svisvete, obično to je dan žalosti, prisjećanja na umrle. Ne, kažu kod nas je to tradicija koja traje. Uistinu, vatra gori ispred crkve, a svi ljudi, znači ne samo članovi kuda, cijelo selo se skupilo spontano i kad je krenula pjesma, zvon, pravo sam se iznenadio. Onda ste vi rekli vidi Bagur, jel? Tako je. Onda sam ja rekao vidi Bagur na školi folklora i evo. A on je rekao meni, da. Tako. Interesantno, ali izgleda ipak to više vezano uz baš tamo gdje je bila crkva svih svetih, ne? Ali bez druge strane ima podataka i gdje nije bila crkva, na kraju kraja ovdje je Svetog Andrije kapelica, ne? Sveti Andrija, da. Pa svejedno zabava sa kolom, ne? U biti to su onda bile kirvajske zabave. Da, ali kažem, izgleda koji da i gdje nije bio kirvaj da je zapravo bila nekakva zabava, ne? Nego od 9. stoljeća definitivno. Cijela crkva slavi, svi kršćani da slave dan svih svetih 1.11. Da. Jer zapravo intencija je bila da se ne uništavaju da se ne suzbijaju poganski blagdani na način da se ide sad zabranjivati, jer to vjerojatno ne bi uspjelo, nego da se neki kršćanski blagdan stavi taj datum. Bilo je kolo, kad su igrali kolo. Pitao sam u Godnjaku, isto kare da je bilo, ali prije možda 30, 40, 50 godina, tako. Naprimjer, zanimljivo je da čak i sad u nedjelju se održava i zabava u susjednom selu Gunjavci, koja će biti baš na Svisvete. Ali oni nemaju kola. Ne, oni nemaju kola, kod njih se taj običaj, koliko Drežljani kažu, oni koji se preseli tamo, nisu nikada vidjeli ni čuli. Ali je zabava. Tako, ali je zabava.
Dobro, je li to zbog toga što se znači svi sveti doživljavaju kao nekakav veliki blagdan, a uz velike blagdane ide zabava, pa onda može i na Sisvete? Je li to ta zapravo logika u stvari? Vjerojatno tako. Meni su na jednom snimanju pričali u Raščani u Dalmaciji, kad smo baš za isto Sisvete snimali, pa jedan stari kazivač pričao kako su njemu na vjeronauku pričali, učili ga da taj dan, tu noć sa svih svetih na dušni dan, jel, da je zapravo su duše pokojnih slobodne, da one nekako dolaze, obilaze svoje grobove, obilaze crkvu, dolaze u svoje selo. Je bilo kod vas možda takvih vjerovanja? Pitao sam tu najstarije žitelje mještane sela Drežnika, niko nam nije znao reći točno zašto to i kako, zašto ta vatra i kako. A svi pretpostavljaju upravo to da je to vatra za mrtve, za pokojne, za duše pokojnih, kao svjetlost u nebu. I napokon, osvanuo je 1. studenog, blagdan svih svetih. Naravno, i ovdje se, u crkvici Svetog Andrije, održava misa. Drežnik danas pripada župi Svetog Ivana Krstitelja iz obližnjeg Zapolja, koju drže Franjevci. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Nakon mise slijedi blagoslov groblja. Nekoć je običaj bio da svećenik blagoslivlja grob po grob, obiteljima koje to žele. Naravno, uz određenu naknadu. Sad se to održava na jednom mjestu, za cijelo groblje. Znači, sestre, vjera u uskrsnuće nas okuplja danas na groblju da bismo našim dragim pokojnima iskazali poštovanje, zahvalnost i ljubav. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amin. Blagoslivljajmo Gospodina. Bogu hvala. Kad je sve gotovo, ide se doma na ručak, a onda u posjet rodbini, u druga mjesta. Sad da vidimo jesu li domaćini održali obećanje i odvojili elektrifikaciju od zvona. Tako da navečer lijepo možemo pokazati kako se to nekad ručno zvonilo za mrtve. Ja mislim da će biti nešto. Evo sad sjelazi, pa ćemo vidjeti. Čućemo od njega što je. A, hvala Bog, je prljavo. Ste zaprljali, da. Ali hoće biti, Ja mislim da bi se moglo, da probaj malo ti to. Samo ste zavezali štri gore, pa ne, pologa nije bilo. Jedna pologa nije bilo posto. Ako ste sad mogli to riješiti, onda ste mogli i sve ove godine. Kako to da niste do sada odmah tu? Prije je to radio Šihutor. Čovjek zvonar koji je zvonio svaki dan, tako počnimo izvoniti na same Svisvete. Ali na Svisvete ne zvoni Šikutor, nego svi zvonite. Znači mogli ste i to do sad cijelo vrijeme. Ali onda je to crkva preuzela na sebe, tako da je to izostalo. Znači, kad dođe mora doći televizija u selo da vi nešto nije. Od prilike kao u ovom slučaju sada treba doći televizija pa da snimi da možemo to izgledati. A šta mislite sad, recimo, hoće ostati ta varijanta, maknut ćete opet konopac, opet sve vratiti na mehanizam ili ćete možda... Ovo ćemo godine zvon tvak. Ovo sad ostaje vak. Do budući podignemo ga gore iznad vrata i ostavimo ga u slučaju da nema struje ili da ovako za potrebe da to. Može se i vratiti obično. Da. Pa super, bar neka korist od nas. Pa ja se nadam da je istina. Kako je danas? Jer se isto mota sad? Isto, samo sa modernijim začinima. Da, sad ima samo više začina. Sad se još dodaje sad ova modernija od vegete i tako male bolje začina. Tu smo začini. Da, začini, da. Evo, dobro, a da se pitam, vi uvijek ovako u nošnji ste kad kuhate za Sisvete, vlačite nošnju ili ste samo danas? Pa samo za posebne prilike se oblače. Kad dođe televizija. To sam si točno i mislio, da. To da pokažemo naše blago. Naše blago, Zaista,
Kolo nije trebalo rekonstruirati, jer ono se u Drežniku na sve svete navečer uistinu još igra. Ipak, s jednom malom rekonstrukcijom mještani su nam izašli u susret. Donijeli su vino u amperu, baš kao što su to nekoć činili. Dobra stara vremena. A dajte mi recite kolo. Muški su zapravo započimali kolo, a onda su se pridružile i cure. I žene, onda na jedan kraj pivaju muški, na jedan kraj ženske. A isti kako muški, na primjer, koju kiticu pivaju, tak pivaju i ženske. Jer ako ženske počimaju, onda tak muški pivaju kako oni to kolo. Ajde Ivane večerati, ajde Ivane večerati. Ajde Ivane večerati, ajde Ivane večerati. Večero sam jako drage, večero sam jako drage. Večero sam jako drage, večero sam jako drage. Srina, a ko zvoni za pokojnike? Ko zvoni na zvono? Nekad je Kojtijuca je išao. Čekali sreda. Pa skoro celu noć. Ovako je to valjda tijekom prošlosti izgledalo. Svatko zvoni za svoje pokojne iz obitelji, za svakog pokojnika posebno, moguće i uz očenoš. Kad bi odzvonili za jednog, presicali bi, to jest stali, pa počeli zvoniti za sljedećega. I tako koliko god ima pokojnih. Običaj je dakle još prije 10 godina bio da se na mrtvi god 2. studenoga po selu skuplja donacija kukuruza za muntanje, licitaciju. Sad ćemo vidjeti kako je to izgledalo. Dobro, ovako da rezimiramo. Znači, šta smo imali sad ovdje? Tutor je ušao u dvorište? Tutor ulazi u dvorište, obavještava tu kuću u koju je on ušao, da se kupi kukuruz za to muntanje koje je znači za održavanje naše crkve tijekom godine. Idu tutori odmah, idu dalje do druge kuće i tako od kuće do kuće kroz cijelo selo. Tutori naprijed idu najavljuju, tutori idu najavljuju i prikolica ide za njima i skuplja taj kukuruz koji se, kad se obadje cijelo po cijelo, poslije dovozi pred crkvu gdje nastupa to munt. Dobro, to ćemo vidjeti poslije. Ništa, idemo onda i mi za njima. Tako je, da. Kao što smo doznali na početku istraživanja, muntali su se ili licitirali i peškiri, tradicijski ručnici, koji su imali svoju obrednu funkciju, a dijelom su je zadržali i danas. I taj peškir, što se s njime radilo? Kome su ne pripadali? Pa u crkvi, ostajali su u crkvi i onda to na mrtvi god, onda se to izloži pred crkvu pa bude šikutor. Skupe se žene koje imaju volju da kupe to, pa ima koje nisu to ni znali raditi, pa su onda imale priliku da kupe, ako im se čeru davala, onda ti peškiri idu i za svatove. Koji kupi za svatove, svatovima dobije i stavi ga u orman. Ne daj Bože, ako mu neko umre, stavi ga i na križ. Pa onda on to, na primjer, rekne 50 kuna, neko kaže 100, neko 150, 200, onda to muntanje. Ko da više. 200 kuna prvi puta, 280 prvi,
drugi puta. A ima tu vas koja ima kćerke za udaju, evo prilike da se imamo i unuku, jel? Onda rekne više, nabije cijenu, a neće kupiti, onda nakon je zadnji, on ga mora uzeti. 300, prvi, drugi, treći puta. Ovoj gospođi. Prodano. Prodano! Aj, tako. Malo sam sad vi muški, većinom budete tu. 4 metara ima i po 200 kuna. Malo je početno. Malo je. 450. O, ti si dobar. Ako je i šofer, ja dajem 450 odmah. Prvi puta 450 kuna. 530. 530, prvi i drugi puta. 650. 650, prvi i drugi. 670. 670, prvi i drugi puta. 680. 680, prvi i drugi puta. Šta ste vi iza? De nešto? 700. 750. 780. 780, prvi i drugi. Šikutor, daj, bud čovjek, 800 kuna, pa nek to bude to. 800 kuna, prvi i drugi, treći puta. Koji se munto? Tako je to nekoć bilo. Budući da se danas prilozi za crkvu prikupljaju drukčije, muntanja više nema. No kud Drežnik sve nam je to lijepo prikazao, prema dogovoru. I mi smo svoju zadaću ispunili. Ljudi, hvala lijepa. Hvala vam na svemu, bilo je super, sve smo snimili, evo, bit će za godinu dana emitiranje pa ću vam javiti. Hvala i vama i cijeloj ekipi što ste došli ovdje i snimili ovo sve. Mora je pa razumije se, hvala Bogu, vi ste sjajni bili. A za dugo sjećanje, za muzej, da ostane jedan primjerak našeg tradicionalnog vijenca. Najljepša hvala. I vama. Super. Ljudi, hvala Bog. Vidimo se. Žurimo. Živjeli. Možda vam ne bih trebao reći, ali nisu bile namještene samo scene muntanja za koje smo vam unaprijed rekli, već i sve ostale. Jer kako drugčije snimiti sve ovo u samo nekoliko dana? Dobro, pitate se vi, a što je onda stvarno? Pa stvarno je to da Dreždani uistinu igraju kolo na blagdan svih svetih. A televizijska priča? Ma pusti priču. Pa rekao sam već da se mi uvijek snađemo.